Omukoro ogu gwatandikana n'okutongoza office ensya eyigurwaho Mulimbarra City egiyigura Meya Robert Kachebezi hamwe na General Manager owa Azam TV. Eza Azam TV Mulimbarra City kandi tubikirize munonga abagaranga. Lord Mayor Robert Kachebezi yayihanangiriza abazamu okukwatanisa n'abantu ba burijo abakutura nabo n'abantu na community kureba ngo obuhereza bwabahika kandi bahurikiza munonga okwetongitwa kwabo omuntu ine cyatetegereze yaba arkwena ngo bakikore kandi bakabasa kukikora obukwiye. Kachebezi yagumizamu yahiga abazamu kurebeka ngo bahereza abantu ba burije mirimo batakozesa abantu abahangari barebe munonga akereze mirimo abana bitu abarya baturetire ekiplan yitu Azam TV yizira abarabe bakora mu barya abanyambarira babino babaza kutunga first priority. Kachebezi omukugamba kwe yashaba Azam TV ngo batazo mu ntaro na naba business zindi kureka barebeke ngo bakora ebiri kutungura orembo ya kureta plan ekakagireta Mulimbarra City abashabe bintu okukora ebintu ebishiki ebyamutima kandi kibandaganisa mwekyo mujja kuchuma. Ekyakabiri obutaza mu kurwana na sister institutions na media houses ezindi obutarwana hamwe na companies ezindi ezine products kezaba. Ndiziye Enos Ganoze agent wa Azam TV Kisoro yaterera abantu omuranga okureta decoder zabo bakazikanika ninga abakwendensya nibabasa kwija ha office Omulimbarra. Ndanezerewe cyane kuba tubonye branch hano Mbarara kandi kagiye kudufasha kugurisha decoders hamwe no kubarinda decoders. Abantu mwese abari Kisoro, abari Kigali, abari Rwanda, Kidaho, abari mu Kongo, n'abari mu nsharo za Tanzania, abari hano Mutukura, mwese muze muzane decoder zanyu, n'abari hano Mbarara, abari Kabare, mwese muzane decoder zanyu baze baziriparingira hano Mbarara. Dennis Karkwani General Manager wa Azam we yashobora kigenderera cyo kureta office zabo Omulimbarra no kwisya abantu ba burijo obuhereza. General Manager wa Azam TV Joane Mbaro na Pulwalero yatubanjulira outreach wa service center ya Azam TV Mulimbarra City town Uganda resource funa service center ya Azam TV. Kino tukikoze nga kuda abantu bakabe Mbarara ulo support kibatulaze Senta Jakubanga yamba ku after sales service ababalina okusumbulirwa mu signals na zibatawanya musobola okujja mu service center bayamba. Mary abahangura Manager we yashobora ahabuherezo bwa Azam TV obuharumuna n'emhendo na nokwo kubasa kubatunga. Bigura itaji aho Mulimbarra opposite Imegete Tumbeta ije mutazire oineyo decoder yawe ba signe kangaho tekora bakashitama nayo ije hano ndisho rubana ibuza it's one nanchi nenachura decoder na next one nachura basa na inesora ni processor wo inesora basa tweyungabiriza bwitu decoder yitukora hasura. Ndakwepereze kwiguraho TV y'umurenge bagenda Kariya West Television. Yes. Eizire eine studios nungi ine programs nungi kandi negura ibintu Gasha kwa Susan Aino Mukisa ahabwa Tayari West Omulimbarra.